maete ndembo ya wathi na ni ndembo to na ngoni ya ngai akewe muyo mwingi na yo kitumi andu maenda o bandu o aingi kwiko undu amuma kenuka na kindu ange makenuka matekindu nundu amume kile me watu ini ngai baunga mito mailio labu ki machanza yoni kita songa wene kindu baunga mito na tuyinuka amu tuyinuka wathimo nyeni sininuka na wathimo nyeni sininuka na kindu kisio nundu no kiota ya ngai na kuona usio wa ngai ukusi wa ngai okilite keli tukakitwi akakailila bandu yulu ukethia kila muthenya kanena nandu kila muthenya ndu makethukishe kaimata bya maundu kayika maundu ile kono ndusu kote kwa undu munini no ndusu kotone kabatengai hata we mwana wa ngai na uno ukusi musiobyo kana kila mundu wakia ngoya kukwinga ida wa muikia ngainda leo kukelia na ngainda leo kwikanesa na tuivundisha ngoo sito kutunga mubea tuivundisha ngoo sito kumana ngai ando ngela ngai wa mekanesa makita akulwa odo mai mutaya nona ndu ku Facebook ngai ya mwekanesa ondo pado kwa kwasya ngai nombikie nesa ayandika zindu ingi kundoku ayikunwa bisa ayiya le umwingi ayikunwa bisa ayindie kundu ona ndutaya ngai hata we mwana wa ngai hata we Yesu ando ingi ona ngai amekanesa ona matini ya ngai kababa kakumya zindu ingi ando ingi ona ngai amekanesa ona maini ya ngai makaini akana umakumya kwa ulilwa kana munukosu anengi we ngai hata we Yesu ona mayukile wase bakakumya ngai makakubasya miunda yotuko nizenje mwena ala ngai akamono bwanyu lakini nokyo kwatimu kamba mwenzangu ila kwebundisha otungi ya ngai mupea na umukumya ila wakwikanesa ngai ndalio kwikanesa hata we Yesu ngai ndalio kupingo ya mupea na ndalio kwikanesa na Biblia yasya Noa aka kithembeo we mwene kwa ngoo yake atemwite ni mundu atemusukume ni ngai we mwene nundu wosiola woniye kwi ngai aka kithembeo na nthini wa kithembeo kiu athaitha ngai ewe muyo na Biblia yase ngai yo ituni akweto maundu make nundu ngai yesi wa mina wia wa Noa na Noa ni wa umaluka nesa esi ni wa umalucha Noa nundu Biblia yase Noa amina kumaluka ningi wa umaluka ndo umaluka ndo atika mundu ngai akumalucha takumalucha ndaunenge osio na ngai amino mumalucha wa ngai yo ituni akwete maundu make ewe kainduka sio kanyungite ndembo nzio Biblia yase kana ndembo esu ya munungeye ewe nesa ngoni atana ngoni edukisa ndembo esu ya utayo ndembo esu ya osio ndembo esu ya kithaitho ndembo esu ya osio wa ngai edukisya ni wone nesia kwithia kainga yo manyu no wewa kainga yo matu no ondu ngai we matu wewa o manyu na o munuka no sio wake wa mwikosio ndalio wewa na ndalio kwiwa hemuyo na ngai edukisyo sio swa ngai wa ndembo ya Noa ya mwikanesa munungoni utayi Yesu ekangutabe mundu wa ngai ilo kuona tuilie banga ino wedukese ngai no utwene ngai no ukwigwa ila tu mwinia ngai no ukwigwa ila tu mukatha ngai no ukwigwa ila tu neno sio wake na ni utabija nesa ba pe mundu kwathimwa na pe ungi ukulwa hata we mwana wa ngai na ngai edukesyo sio na Biblia yasa ndembo esu yake ya eto sio ya nyunga nesa ngoni kwa ngai ewe muyo na Biblia yasya ila ngai wewe muyo ngai anena ngoni kwake ngai anena ngoni asya ona kaugo ya mundu nendhuku kuma wanake wake ndakeka kiko kila wekie ingi nundu wasio ola Noa weki umwekie nundu wakithaitho kila Noa omunengie kithaitho ki cha Noa cha utunga muvea chaetie utianio kati wa ngai na nziawa cia Noa wethia nundu wa kiko ki cha utunga muvea na kiko ki cha uthaitha ngai na kiko ki cha ukumya ngai nundu wasio wake ngai ekia utianio na Noa asya
ni thayu ngai na ngai dakusa na ndakakwa ni thayu patemu na onomu engengana nga mve kana na nange andu nundu wothukuo. By the way, kitumikila andu amo maitutwe kalite thayu na wathe ola twina guo no ndu otianio o wano ndu twisawa cia no kekati otianio o witha twathalile pio kwanza amu tha twathalile kwacha lakini ngai ndu wandhambwa na muveo wan mutumia wita wano ewa muyo na asya ngoni yake eyapa asya ngoni yake asya ona kaukiswania cha mundu nikithuku kuma wanake wake kuma munini na mawathe make metho abo asya nondu wa muvea u watungwa ni mutumia u ndike kata ndikaumania nthingi ndikananga nthingi na asya tondu nikala thayu mavinda onthe evinda ya kubanda evinda ya ngetha evinda ya sua evinda yo tuko na muthena cionthe sikethia wasi sawa sikaenda undu shaile nikana athime andu mangai nundu wake nundu wa mundu omwe o mutumia omwe waimwe wa twaye andu make kwa ngai nundu mutumia mwe atwa andu make kwa ngai aume alabu ibali nenda one na naume mundu ume muto niki nondo ngai ni waneni ngoni asya ngai mundu muna onaka menwa onake kwata nina mwenda na kaendea nokethio noka muumania kiumo chaku cha mana nokethio noka munene anai uneni waku ni wa mana onaka okethio kasi otakambanga nyaende yo tulete wilea windi no lea ukabitukana na ngai ndwe mutheno nomwe wisolea ukabitukana na ngai nyani none tandwa ingi nundu wa ulea andu mangai mayathimwa maithela piu andu mangai makatiwa maunje maithela piu andu meisitwa makatiwa nesitwa maithela piu nundu ndwisolea na nosio wa ngai cha ngai cha kuolota ou cha seniwe ona sabu chibwa gazete iwe ano amana ona musume wa ndea gazete iwe ano amana nondo ngai amino kuoloto no sio wanga iweto wanokindu okeini ngai ewa muyongoni ndali okwathima ngai ewa muyongoni ndali okwikadesa na nimulilikanyati andu manga ibuthananu wo munthi twithei oi tabutumio wita wanoa toto aya do maitu kwengai tothaithei ngai twithei na ngoca utunga mubea twithei na ngoca kwikanesa na maseni utungia mubea piu nondo no manyie kimbithiki na kindu kilanga yuthi ukwika twamina chathiki masi kindu kilanga yuthi kwika thayuni waku andu amwe va makati wa maishudia andu mokila uou andu batiana ou osindu nini ikatuma mutiana byo okembithi okeini tatikumanongai mukatiana byo masi nundu wakiko kiwikie chakunga maharani wase ngai diwombikitie ba ngai eubicha pange utaaswania we ngai ekokilia pange utaabika ekana nala mona ko maende nundu wosio wo ekana na nundu usio wa mundu nuthela lakini usio wa ngai dwikata nduthela utia wa evinda yonthe na nini sitondu ngai ukwikito nukwika mundu ngine samuthena wo munthi endwa twate ingosi to kwa ngai twebundise utungia ngai mubea twebundise kwithandu tutonotha itha ngai
ndukethukise ndeto syandu siutwabasa lakini ndeto ya mwiyai ndiliokukilia kithaitho chailu cha Ngai kiliokwikanesa kiliokubicha kiwango kingi nundu Ngai amina kwasya niwe na wetha nuenda Ngai anene ebundisyo buthaitha etha nuenda Ngai unene ai usio onandu maunene anai ebundisyo muthaitha etha nuenda Ngai akwikainesa onandu makwende uthuku ebundisya kumuthaitha wamino thaitha Ngai wethe wa muthaitha tharani kana wa muthaitha kimbithini chaku Ngai ndaleo kwikanesa na ndaleo kukilia nesitwa yaku yikamana nundu wi mwathime wa Ngai na Ngai akakukilazya kuma kiwango kimwe kwenda bigakela kingi hata we mwana wa Ngai na kwandu ai muthano o munthi nundu twitaya Ngai twetie ndembo cia ngosito twetie ndembo cio tayo twetie ndembo cia mbathi twetie ndembo ciusi wanusio tutwai ngosito kwi Ngai no lotai kanyangoni akwikanya muthenani wo munthi no lotai tungia uyitungia mundu mwini witungia uyitungia kula kwi Ngai nundu Ngai nowe ukakwoni usio pai mundu ngi ukakwoni usio na ndukakengwa nandu hata we mwana wa Ngai ndukakengwa nandu enda na Ngai niendo tungia Ngai mubya masi nundu watu ya myaka 10 Ngai yakukilite kumoba mpaka chao pala bangi kumoba mpaka chao ndukendo semba munu withie wambiyo munthi na unini wabika ndu isobika ndete view nanda leo kwikanesa nanda leo kukilia nondo wi Ngai musio na ni Ngai waila hata we mwana wa Ngai hata we Yesu no wisa Ngai ngemisio sindi nondo Ngai no kutunengo sindi tuyandu Ngai nanda leo kwikanesa nanda leo tukilia nondo ni Ngai waila na ni Ngai musio hata we mwana wa Ngai nienda tuboye na nienda tuboye na nzio itatu onzia itatu si laisi na si mwana omunde muthatha wi mwana twikunomba undu me laisi lakini meke tumi ituila si kuma ba ila Ngai ukwambia uthukuma amu menu mukakuna simo nundu Ngai ndatembea na makusukusu maingi aenda ukapola nosio Ngai abya mutumia mukomau ndekelele aenda ombola lakini maundu wake mechao meke tumi na ni maundu masio na ni simu ndo mundu Ngai no kuthikwe kanesa hata we mwana wa Ngai ni natu boyomboya itatu boya ya mbene akwote ngosi itu ithyo nthe kwa Ngai na embani wese wepyu pala unga meta omunde
ukethia na ngoni yaku ni kwithia ndwino usiano musiona waku na Ngai ki chance kisio kini chance kisio piu cha kuweta ngo yaku kula kwi Ngai ingi na twamino boyo kiboyo cha keli nienda tu werundo ki kithaitho tutwaite ngo sito kwa Ngai na nienda tu boyo nikana pia nundu tukiotethecia masi kuthaitha Ngai tuthaithe Ngai na ndembo sito na Ngai no kuthi utweka nesa na kindu chake tukira tuboya nigo ndita masi bana atumia langi onthe tukumima Ngai tienda tumuboye tumuathime atharani tumuathime kuma ba miaka esu kumi Ngai ethi mutwa na acceleration nyingi utaona nundu Ngai dali yako ikano nesa na Ngai dali okuathima na waungama kwa Ngai dali okwika nesa hata we mwana wa Ngai tuboye pinga metho maku we bala we nenda tuboye ithonde na tuiboya nendo thia ngo yaku just pinga metho maku nikana utwae ngo yaku kwi mwiyai twa ngo yaku kwi mwiyai nenda usisi we mwene we ambe kwikulia ngoni nyenga umelila ba ngaumelila mpianata maisha mako maketho maili hata oni wako wili hata niendete nzia ila ya ile nundu akangutabi mundu wa Ngai nzia ila wosa yutwa abala yendete ndi utwa abala okwendothi gakomana na ku mundu kwenda nzia masako no mbia wenete kibwese onanga ubaka mauta ketuliani umilela masako nundu kwenda nzia ya uthima sako ndo kwenda nzia ya kibwese neba nuenda thayu no sio kwata nzia ya thayu na nzia yo sio no kaumilila onetha ndu isitwa na Ngai akakwika nesa nienda tuboye asa isitwa ni ya Yesu Kristo ni utungia Ngai muthea nundu wa kila mundu ukie muthathani wa munthi nini isi Ngai weti andwa vathe kitumi mayuka kwa no siola wikite thayo ni wa masi nikenona akumeka usio na boya kila mundu withe silite binda yumu kila mundu withia ndoto ciake sikwamite ni na ikwamwa isitwa ni ya Yesu Kristo kila mundu withia emusukume mununi maundu kethia nde kuendea kuma mundu Ngai atoendeye na kekenesa mwiyai kila mundu withia emusukume nandu mamubinge nzia Ngai nabo yo mundu ukamupimbu enzia syaku na withia bai mundu ukaibinga ingi na mwiyai etho ba mundu wiba utakwisi no wisi nesa biusiano wake na kutimu sio nabo ya Ngai etha wa mwene akaete ngo yake kwaku otondu ndeto yaku itwea ukamwitikele muthethani wa munthi no kambio tembea nake na umwika nesa na umwathima na tuiboya hapa ukira mundu abingite metho make ino boya mundu ndisi ningengwewa niwe kindu kiki kitongoni niwe Ngai aingusi hapa andu meva goki si usiano waku na Ngai timusio ona withe wisitwa nini kana nini ona withe ndu isitwa Ngai asiati ningwenda kuunenge chance Ngai enda kwambia tembea naku Biblia yasia andweli maitembea makathipa andu bamwe matekwiwana na Ngai enda kwete mwiwano waku nake na muthethani wo munthi asia etho kabingwa ngo yaku etho kamunenga mwana akoka kwaku na akakwika nesa na nukuthi ukukelia no ketha we mundu wa kwai tubingite metho maitu kila mundu tubingite metho maitu thini wa kimbithe kinene cha Ngai etha we abanda we asia pastor mboye nye omunthi nenda kwiyumya ndunge ngo yakwa kwa Ngai ndunge akili yakwa kwa Ngai in fact be mundu ibana Ngai ni wonde na ukunenya right now ndinena naku Ngai enda utunge family yaku kwake nundu onandu maku twaite nai piu na nimande na kwa siana nisiende na unaika na etha nukukitikila Ngai omunthi au kwate kwoko ukinuka no kiambia ingi nzienu nduli yako ono sio nundu Ngai dalio kwikanesa tubingite metho maitu hionde we balawe ona ndikwitaba na Ngai niwene kingo yaku ukilio kwako kwa kwithano na tuboya bamwe ukilio we abau na Ngai yoko abau na ikwikanesa ndi uboya maybe we ase nendo denga ne moko ngo yako kwa Ngai muthenya wo munthi nienda Ngai yambike nesa ukilio we abalawe ninena ndo ingi ukilia ni uboya we abau Ngai yekono ndoko kile ngone ndi utethia ndi utethio ngunenga onomwe inde muya yulo tutetheti nye mweno ndetheti nondo ndena time yao kunenga ukusi wakwa nye mweno ndetheti akambunya baya Ngai wasi au masanja utundani akambicha balombikiti Ngai usunde chendi nanda leo kwikanesa nanda leo kuadhima na ukuwekea
ukile tukuboye we balawe asasi to ya Yesu Kristo asante nondo andasu mokilete moko mo ainge bo muye imesa mendo tunga misiyo na ngosyo na maundu mo kwaku nina mavoya muye imithani wo munthi mande na unena ngoni sio ni radio boye unena ngoni wianga yakweke na ishaku wianga yakweke nesa yanga umbula omuyanga indeke ninoka kwaku na ngai nukuthikwiwe wasiosu wango yaku tewikai mutu ngai ewiwe nesa pio ewiwe ndo wewe muke wa ndembo ya Noa na ndali okwikanesa asa nabo ya umunthi ukeki otia niyo waku musio na ndwa maike na isio sionde muye nini sino maike maende na kumbula maike kula mabitanisye matungi yenziani yaku no yuka meke nesa no wenga imusio na wenga iweka nesa na wenga iwaila kuma munde muye asante ndo kwa kumbula kwa ngoni sio ni wa matangia na ni wa maike na muye kuma munde tembea namo no imeka nesa no imatua amaniwa maku nikana maito sio waku kwandu na kwa sume waku isi twani ya Yesu Kristo nenda tuboye nundu twamina kiboyo kini nenda tuthaithe ngai kwa kumya ndembo sito na ngai no kuthi utweka nesa amashas nimego kabala twi maumya ndembo na maika nesa asas no sio waku mwe tukie kuthaitha tukie kukwatania pamona masi kuthaitha kukilie sitwa yaku kwete ngo sito kwete ndembo sia wathi kwete ndembo sia ukusunga kwete ndembo si usiwe muvea ona kwete ndembo sia sindu kula wimwe kwa senia asante twendo kwatiania na masi kumya ndembo ya utunga muvea nikana mwe aitunga muvea wathi molodhi munenga ukavikie kilongi wonde ulokukwatiania naku thini wothe ithi wa muthenya wa munthi mwe imekenesa athima kila mundu no imatembelea nundu wingai musio na nisitwa ni ya Yesu Kristo nitwaboya na twaikia na kila mundu asia amen amen niendo kulia ala ashas nimeuka kula tuindi sipalama yala mekosa ndembo nimeuka kukumo munanga ndembo sienyo ala mukwenda kumya ndembo muthandu wa munthi na ngai no kwikanesa ndisimenda mwenda hamoke baka na imuthi ku niwa muke ba kwa ukaiba nenda muke ba tukwatia ni aba muna masiku mya ndembo sito cia utunga mubea no isiniki nundu kila tukwatia ni aba umunthi kila ngai ukuthikwe kathayo no amase no kwikathayo tuyenda mundu aitiwe tina nikana ngai atwike nesa na itwathima na itwika nesa ukaba ukokia ukaba mbe kiuno kiani tia ula kwenda unya ndembo no kumya ngai no kumwika nesa ukabatu ndembo situ na ngai yaitwika nesa nienda twambia ati tutambia kwa ndembo nienda kuita masi pamwe na nyumba yake pala maimoke ba twendo maboye ya na ndita achungaji mapasta ala meba nienda twamina ba to the stage lenge with the amount de mabange ditu nesa masi nienda hembwe wambe pamwe na family yake moke na achungaji ala maile na akebau na tongo imakanisa hapo watumi wa makanisa mebe ume ukitumi tu manenga daya dukathino ndo mamino bikandi wetu kwambia kwikati moke ukai ino ibinda yao boya shereti kuna ba pyu ndini wa mwe ukai ala indiko maindi yeke ala ini mewa ba makatini oto ndena kwivanga na ala megosa ndempo mayuka ba nikana yuyu tukatwikati achungaji pastors and bishops and other servants of God who are here, deacons and elders from churches. We want to pray and just bless Mercy together, and as we trust the Lord. Na you need to have ingwala menda unyandembo mukaba chondo cha ndembo kiba tuko idyo ndetu ketumite ndembo na muya yetweka nesa mwitu ase ungamo ba tuketumite ndembo idyo nde tuketumite ndembo na ngaino kutweka nesa na itwathima na twitha na bindesio kwa alame unyandembo tuko ba ukayo kila mundu umite ndembo na tuyathima ashas nitethio na ibelo osipila sianata ibelo ile tuo nitethio na ibelo ile atumiana ndumanda yana mandumia manda yana yonga mungu ashas asante o ibela ile no sianete twendo maboya yana umeka nesa aino kutweka nesa alamenda unyandembo uka oyuyu nundu twamina twiko binga na ngai aitweka nesa ebindale yetwe nundu wosio wake amen.
and amen. And by the way, ekan kutabi kindu kimwe andu ameona kwa tumya ndembo ngwenye ndenda ndembo yaku. Ndembo enu yetiwo ku masini woko manai etwa kanisa ni weba. Ko umwe kasia ipastor kyotabanya ku ndembo tienda ndembo. Ona nyena umya nina yakwa ko umwe kasia ni okyo ambeza zeni tikwenda. Ndembo enu yitikwe masini woko manaba lokutwa. Nangaiya imwathima ko ukaimunye ndembo mute ukiandina kugendina ndembo yenu nina peka nizola nzubi yani nenga ndembo ku na nimuyanie. Amen. Ndembo ya kuyete kuimu ndasini nyengokua. Ndembo enu yitikwe masini woko manaba lokikata. Ni woko manaba lokutwa chathini chake. Nangaino kumwathima masi, if you could just sit together with your family. And then we want just to bless you. I want to ask the servants of God to just surround them as we get ready. Once we finish giving, we will continue to harakisheni ule anatoa sadaka utoe haraka ndio baada ya hivyo tuweze kuomba. Sana baba, haleluya, 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 sana baba. 1, 2. Haleluya, sana baba. Haleluya, sana baba. Haleluya, sana baba. Haleluya, sana Mesia. Haleluya, sana baba. Haleluya, sana baba. Haleluya, sana baba. Haleluya, sana baba. Uabudiwe milele yote. Haleluya, sana baba. Upewe sifa milele yote. Haleluya, sana baba. 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 Utukuze milele yote. Sana baba. Utukuze milele yote. Sana baba. Uimidiwe milele yote. Sana baba. Upewe sifa milele yote. Haleluya, sana baba. Tuseme haleluya, sana baba. Haleluya, sana baba. Tuimbe, tuimbe, tuimbe. Haleluya, sana baba. Haleluya, sana baba. Haleluya, sana baba. Wewe ni baba, wewe ni baba yetu. Wewe ni baba, wewe ni baba, wewe ni baba yangu. Wewe ni baba yetu, wewe ni baba yetu. Wewe ni baba, haleluya, wewe ni baba yetu. Wewe ni baba, wewe ni baba
yangu. Unastahili Baba. Nenda kila mundu kilia moko maku. Tuelekelie babe masina na family yake na wachungaji mamwilile moko mai mwadhima. Nendo kulia Pastor Mwangangi amuvoye ama dhime. Pastor Mwangangi niwe pastor wake kumusi. Nienda amuvoye amuadhime na imwe kanesa. Asante Bwana. Thank you Jesus. Asante Bwana wa mabwana, asante maana wasahili Jehova. Nimuveanga iwe tune nitukuthaitha nitukutungia muvea. Nitukuathima isitwa yaku ngai wa itune. Nitutae ya isitwa yaku yela ithayo. Nitukuathima isitwa yaku tata mulungalu. Isitwa yela yulu amasitwa onde muyai. Nitukutungia muvea muyai. Nundu wa wiko waku ngai wetu nula wikite. Nundu wa maundu mausenya ala wikite. Nundu wa maundu makusani ala wikite. Maundu ala wikite na masi. Na musi wake tara wa ituni. Atingwa mundu toma kumeka muyai. Numukilitie kuma kiwango. Kuthi kiwango kingi ngai wa ituni. Numukilitie Yehova. Nitukutaya nitukutungia muvea. Nitukuthaitha bamwe nake muyai. Nitukutaya bamwe nake muyai. Nitukuathime sitwa yaku muyai. Na nitumulache moko ni makutata. Musumbe wa asumbe na ngai la withayo. Ndipo ya kiathimo chaku yu. Nundu no kutungia muvea. Niwe ndango ile tulika muyai. Niwe ndango ile kutungia muvea. Niwe ndango ile kuthaitha muyai. Niwe ndango ile nipatara mulungalu. Timulache moko ni maku muyai. Ngai wetu ni mwathime. Mwathime wana musi wake muyai. Mwathime na mutumia wake muyai. Mwathime na siana siake muyai. Mubwike muthenya na utuku. Baba wa mbinguni, Mungu ishi milele. Nina mamlaka juu ya maisha yake. Katika jina la Yesu Kristo. Nena ushindi katika maisha yake. Nena ushindi katika maisha yake. Katika jina la Yesu Kristo. Mwana wa Mungu aishie milele. Neema yako ikawatoshe. Na kimbali chako Bwana kikawa juu yao. Katika jina la Yesu Kristo. Mabwika na binya waku. Makia mukamuyai. Na kutinda kwa muyai. Mathi mwenuwe. Ngai wetu ni mawiyani momo usumbi wa ituni. Mathi mwenuwe tata mulungalu. Na njiunga pamoja na wao. Musumbi wetu tuudhaithe. Na musumbi wetu nitukukilie. Na tuasie wingai. Na ni katika jina la Yesu. Tunaomba ayo yote pamoja na kuamini. Amen. 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 Thank you. And amen. Thank you. Thank you. Tumshangilie Bwana wanapoenda kuketi. Tukiendelea kuabudu. Na tukimaliza tu wakishaketi waelekezi watatupatia next steps. Asante sana wachungaji na wale wengine. Kuna sadaka hapa, nitauliza baba yetu mchungaji aibariki sadaka. Na tushukuru pamoja. Baba wetu, tunakushukuru Mungu wetu, tunasema ni asante adhuri ya leo Mungu wetu kwa nafasi ambayo tupatia ili kukutana mahala hapa kushukuru Mungu wetu jina lako kwa vile umefanya na mtunzi wako Masi. Baba, kwa wakati huu Mungu wetu tumetoa zaka zetu ili Mungu wetu ishara ya kusema ni asante pamoja na wewe, sababu tuambia ya kwamba tufurahi na wale wanafurahia. Na kwa hivyo Masi amekuja wa kufurahia uwezo wako Mungu wetu na Mungu wetu mambo mazuri ambayo umemtendea. Na kwa hivyo tunajiunga pamoja na yeye Mungu wetu kama vile tumetoa sadaka ili ukaibariki mahali Mungu wetu atakwenda kufanya kazi ukaifanikishe Mungu wetu. Tunasema ni asante kwa yale umetenda na tunasema ni asante kwa yale Mungu wetu atakwenda kuendelea na kutenda. Ni asante Mungu bali umetufikisha. Mungu wetu uwe nasi na utubarikie mpaka tuone tamati ya mkutano huu. Na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Asante. Hallelujah. Hey. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Tumpeni Bwana utukufu na sifa. 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 Tumwabudu Bwana kwa uzuri
wake, tetemekeni mbele zake. Tumpeni Bwana utukufu na sifa. Aliyempiga Farao kwa mapigo 10. Tumpeni Bwana utukufu na sifa. Na kwa nenda we mwana uko niyo Yesu moko mayolo. Onenda niwe wezi oye we mwene. Haleluya. Haya peperusha mikono juu kidogo. Peperusha mikono. Peperusha mikono. Peperusha mikono. Sisi alawe bakubi na kumudhingi dhanje mweza duwa kweta lechesi etwani ya Yesu. Sisi osungi mwele chale chawe. Ukilia moko yolo banini. Weka mikono juu kidogo, wacha uzembe. Wana mondo tegu ukilia moko. Jua labda hajanyoa makwapa ama ameficha irisi kwenye makwapa. Tumpeni Bwana utukufu na sifa. Tumpeni Bwana utukufu na sifa. Aliyempiga Farao kwa mapigo 10. Tumpeni Bwana utukufu na sifa. Tumwabudu Bwana kwa uzuri wake, tetemekeni mbele zake. Tumpeni Bwana utukufu na sifa. Aligawanya bahari ya Shamu ikawa nchi kavu. Tumpeni Bwana utukufu na sifa. Weka twende na umino gelelia. Sawa MC ogelia moko dhandu mo inandwa wa ekango we ekana nondo wa mana ogelia moko ko kwilazia nondo wa kinanda ekango byo sawa nyamazisha tu kinanda ogelia byo tendo nenga ya muziki ndokeni kenda ndo twebo kondonge weka kabisa tuinua kabisa ngali kwa henge mbona boiko ogelia moko neno kwa Yesu ma useo matuava kwa Yesu ma useo matuava kwa Yesu mbana sindo moyo ituava kwa Yesu ma useo matuava Mundu masema tuava kwa Yesu ma useo matuava watu wakitupiga kalala piga tumalize tu piga Yesu kalala tumalize kabisa wisonga nundu wa chawe Wisonga nundu wa chawe Withingitha nundu wa chawe 1, 2, 3 kamata Wapi makofi? We siendo moyo itu aba Siendo moyo wako kwa Yehova. Tio mwene kana meweta ajo Tipo. Bailio Koundinza Bako na kibe kindu kiba ovyo baba kindu satani yomba ba aina muthenda kanisa ba kindu satani yomba ba ona kanewa yomba satani ba omba kiba aina baba yome mate ibetia mathenda kanisa tikutuma naye tikutuma na twendo tambwa sponsors ma event ito yomunthi yes twina Intellect College ame ba musino wake twina sponsors twina Mukase Contractors ene sponsors ma event ito ya umunthi twina Jordan Hospital Medical College so ni school ya maundu ma uitie baki twina Vincent Munyoki Foundation siumete kuangalia sia Kitui West twina Merisho School Masiani the home of the boy child yukuangala kosia Kitengela twina Uwezo College na vile vile Kasarani Catering College na kwa timu ya diaspora tui live katika page ya Facebook ya Mawia Kamuwetangi tui live katika channel cha Dhome wa Mawia va YouTube na subscribe ona ketha nukwenda kuiona we banu ndu sine kamera ibele kwa sabisa yaku then Dan Crown Media still to live katika channel Q we search 10 years
celebration Celebration. was such In media. no kuona ende kola tu live Tu live nando mazi atoneka bandu. imagine Ti tu live ba. Live diaspora. Diaspora imatwene Mano satani awite kuitoa. aimazi atu isula ndoku vai bandu vai mundu tosia yesi akele Mama tona neza. imagine vai mundu England tosia yesi ata kwetu ndo Mano na iwokwa. Atono ndo tobia. Akatoka ne ande zuno ndo andu asu. Angime Germany. yes Angime Uganda tio ndo mo. Uganda ti diaspora ne mubakane yeah Vai munana wembe sasa. Uganda ne mubakane Sasa. ondo mwe na Tanzania Lakini ndokela mubaka na ndiko tio dina tu Uganda tio seo. Haya tuenda kumwite ya our chairman na yuyu kwa oyu nitwambio celebrate na mase miaka 10 celebration ningaliko sionde mithinzi yo oundu wenda nake ona wewe kwake miaka esu 10 celebrate kuikaithe mbia mwete mpaka na timba koya utunda ezambia izanama mpaka kuunthi nile mpaka mutabania usune wanama na mpaka enwe ngi usune izambia lakini tio ya mutabania omwini wa mpatisia utayanga usune wanama ukonda usu waonda muona unomune nama katikati witu twena ine mamba thisi yako mutaya mwe hii katikati witu twena tangasi asio ndane mekwata ibinda nego ya kumukethia kana inyo kumona kwa ala mutaa mona yes na chama na Emina nenda Ben Mwanzia na Zipora Eric methe tayari wezemba ibo yazia ola wokie maweyo aibiwe tola wokie saa 10 no aye tola wokie kwacha agini umundi itubindwa ne kana withi andu asuma ikuibangu tiwa lakini Zipora wokie bako makola to Zipora ko makana Zipora arutie lelo abantu bonda bize weties na kundono to betoko Ben Mwanzia uma Mombasa my the way lakini aini onde ala mweba to mutambo na nito mubanga lakini after chairman Ben Mwanzia na Zipora Eric Mwatia new chairman ya Mina na yo family ya Masi ye prepare nikana to manne inywe mwe celebrate chao mwetania chao mwana wenu kwetha nthino wa miaka 10 utangasine kana ni batonde katugetha tukie kumusukumia kindu mutenda ni inywe mutonya oyu chairman ya Mina thukumia zumanga imamino kwata maiki na nikenda tusobe masa wakwata mwana wako nena ba kwambia family na lao ndeme kumia speeches uka no inenga masimo densio no inenga masimo densio wamina speech ya kuongube uinenga masimo densio ona me kwina sio wine no imone tiwa tita wewe ataba ilio ondo tu no ndo mwe na bea ini matona kwasia bea ini amwe methe na meki athimo kolatwe na mwini usune nese uzi ndona kona tio ithi ya heshimiwa sorry nyendio mwe ona mwe metha metetwo kundu wangi mano ye mambiye ku minister Friday kana ko na be mundu ndona kwitha ya kangeje masini munenge muthenzo na ngina wathi wiba na nyenginuka nitwitikila kiu asante sana chairman na uketha maybe utaiso kwata mwana wako bikabana no kwenda kutana na maseitani ya miaka 10 tena namba ya M-Pesa tena namba ya M-Pesa ela ni 07 12 yes 136 127 nenga na ingi noti muonza emwe ile emwe itatu thandatu emwe ile muonza yumyo 0712 136 127 isi namba ya M-Pesa leta zito iba leta Grace David yes wone sitwa yuo unamba nesu muthenzo waku wabika kwe mase neranga ibe kiathimo chake ukubangiye kwisila undu weka na chone chabika mutabani aza tuyutane amase tweweka aya kitani amase weka ra nduku mobana kendo kwana na nondo kuikuyela wiba kwana na nondo kuikuya wewe kule na nondo kuimpi yani the way you are carrying yourself wewe kuo wengale kwenete andeleva nduthio lakini we ndo tap ngoya ngaiyu tana na alame utana kwelo munde tuikuya chairman yes kabacha mama chama ndabyata itu
Wa suti Ndabi hata itoka na ndabi hata aku. None goti yaku ni yule mubuto. Akawe. Wow. God is good. God is good. And all the time. No tuima kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndiye ndakwazia Bwana asifiwe. Ni Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe pande hii. Amen. Thank you so much. Apitukanithia maituma program umundi ni mama MC nundu akunenga kamwanya kaka. Chief guest wito Madam Mawia na mzee wake ni mwita Amwash. Our guest of honor Mheshimiwa Daktari Makalimolu aheshimiwa alange with all protocols observed. Amjambo. Amjambo. Isietwa yakwa ni John Mark. John Mark ni wanzomo. Kwito ni ukamba wa Mwea. And I'm proud to be here in Kitui today. Nondu ilani na kulilie maya maito mambiye maumete ko Kitui. Na no niende na umana maumete Kitui ngale ko jiba. Nikenda ngamande alange. Kwa uni ko Kitui ni mwana wa ko Kitui. Ni mwesukuwe wa ko Kitui. Na niwa muyo nondo ni nenea mwitu wa ko Kitui. Sua wa umundi ni sua wa ni wit kani wit sua special muno. Nundu twinenea ubo wa miaka 10 wa mwitu mwitu nyenyinya wa mundu nikipeti chene na ni mwitu wene na asianiwe na ene mwitu uyu eta wa Mawia na Mawia alikile utanga asini aitumia kazamoka angwete kazamoka yake mundu ukona tiga kila mundu ni ukunenga koka kausipengeza alikile utanga asini miaka 10 mithelu na kuyanana no mwe witu weti oba waise miaka 10 kana kalaka ika miaka kase iwe bindayu tumwe class 4 na tulatunge twikilanilia class 5 twina kitumi kinene cha utungi anga imobea sua wa omunde nundu wa omwe wito tukomanite baba tuyase ni asanti kwa ngai kumwikalia matuko azu utangazine na nukwendea kwitha utangazine nundu wasya wake withitwe uitu athima na nzia sikibakukania ithitu ibatu ikusia kiathimo kila tukwatite kwisila wasya wa masi ekisebene na komanie na masi anintan kuya kizezeni chamba itu kuni gwo wambeye na no gwo weyu lakini baakati ni wasyo kiasenza nja na mulili ayo kamwili tukanini ambithiye kuni bwana tanio na cheo kwa na namwe kelitu no kathibasa no tangasi ona kutwika ibinda yeu na ndiba on brief ya inikizese ni wakithia wakizando muno na alama ibo ogethia ene watu za moto nini twakwika kuya pa ya microphone nini ndepo muno indi uwasia wake ninewa wasio yo na kutwika nula wo unila ula wasia munini wakwiwika we wakana ni wasia ukathibasa nundu katika radio wasio zundu iboeka wa masi bawasia langi mebo na maitu mabiado meba na langi ndiye za biado na thoku master no pupa simba na tangasia langi meba na ni asanti nundu ama wasia meni ni matwathima masi editwe na jani imwe ya media twaile kumililia oundu mutabania witu umundi wa atonia na watu tabia tuka emulate tukazi apani tuuboza kindu nundu
mwitu uzu ila wibaya kizebeni ethiawa emutai mwitu uzu ekizebeni ethiawa emutai lakini ekukunza twinake ciathini ni mundu umwe very shy ekuma unduni alangi numwona yote lakini zila walika kizezeni baya ainena ewe kanundu radio ni funny muno you speak alone but you have an imagination of an audience of thousands and thousands of people but you are alone na ndiko asio mwasi alawe wa maithe kama no nizimeba kina sami mulinge mundu ucio kamona ebayo kamukunegela kiyoni kuona ta wandu kanundu ethe kaweka but ni witha katika imagination yake ena crowd yononena nayo tuitungia ngai mubea wi mwana nundu wa masi nundu masi nutu athimite masi nutu onetie maundu maingi masi nu athimite biashara sito masi nutu aite misi asanda nundu wa Reverend Wambua misingi ya thayo no munthi nitukulasya ingi ya muthembo zwe kauma ba na nitukulia obalawi kizezeni kilawi tafadhali tusio tutungiwe misingi ya thayo nundu ni natwaka muno sana sana ithimba aume na no twende muno withie nitwaendeea na kutetheka na nzi Yesu so suwa wa umunthi andu maketwi nyeni imwe yatu ina bahati mwina bahati kwithwa na kamwili tukaya nundu kamwili tukaya na wasia wako nurichite andu aingi nutethetie andu aingi nunenete na andu makewa matetheka na no mpaka nethu mwandu maketwi mwikunie guoko nundu akwitha kaumite guketwi ukwandu makuya kaendie na ururu mewa ele ni makwatie o kindu kiseo na itu ni twele kwa sene asanti nundu wake kwa unienda kuosa mwana umuthenya wa umuthi ni muthoche kirasmi katika chathiki tutanei imwe na ba undu twitha tukika siwa wa umuthi twithe tuyosa mbeu ila maziwe mwene unune na baya kizebeni iyika twake ni twayo twaka na nzia sikipathukanio kwa unienda kwa sene asanti nundu akwitikila wito na kuka nikenda twithiwe twi pamwe message yake ya radio is a very wonderful journey na ni journey moja katika mitandao ndo ndimwesa umiona ikumwendesya muno ethitwe intern ko yani ko wambe yende mazi eza utwiko mutangasi na mazi asonga na eza utwiko munene kuya kizezeni tumwita PC lakini ti provincial commissioner ni programs controller na kiuni cheo kinene na bazi bazongetwe ou ezo kutwika head of radio. Those are challenging positions na she has managed kwitha atona na kwitha atona those are challenging positions na ethitwe aitonia nutona. Thank God kizeze kilawi nacho ningukulia mheshimiwa witu Madam Governor Ngilo ona kauni watu ya nuntu unena nake oyu ebalawi atukethie mai makone wasio ya na mai make use of wasia usu na mai makwiko nye ningumathereti ni umundi wasio ya ituosa newa mundu wasiu nituoza tutwae bandu bangi nundu ino ni material ya radio whether it is radio yake kamba whether ni ile ingizi ya Kiswahili whether ni BBC whether ni CNN wasio yani tumandhi abantu bangi mwae maulilia mwikenesa kwa utuyazani asanti na tuipoya ngai twende kwikanesa thila twithwa tuyumia o kasamuni kenda tutethesie itambia jila yingi jimbe ninisi pena ndoto siembe na ndoto isu nikuthi kutimia muthenani wa umundi. Thank you and God bless you all. Asante sana, mpigie makofi mazuri Chairman John Mark. Yes, asante sana. Suni moto ethi hiyo ofisini o tukilanili o utangasini umena masi na to atuma ndu aticho tweba elaja kwikika weto kikaile wata kegwo aye tikegwo savale miaka 10 alama mezi maika elezia ndu iso na masi twikito mwelezia abana ondu wekalite tiwo kuelewa na kwandie kalite undika elewo owo ilie
alama kewa maelesia mbia umewo bindu amabindo Mabindo. Nengiwe ndio ukakasia munjanja twambie kuna wya nake mundu mwe ni muona ni mundu na niwe ni ondu mbiana ndu no mene ndo elesiu Toyambeza na mjanja Yesu lanzeo. ukasia ye munjanja wasia mukele mu na uwe ningala lunde ndo elesiu Ondo wese. elesia Asanda. Thank you chairman. Tunaweta sponsors alama tutome thete kwithe waba muthendani wa mundi Intellect College meba musino wakitui kwa masomo the mukase contractors wewe contractors asunala mosa Mawia kibathakonyo ma waki na maundu ma muthembo Sumerisho School home of the boy child ikuya kitengela kwa kana kaka bisi kwa misingi nela elite Jordan Hospital Medical College yeba musino wakitui Vincent Munyoke Foundation Undumwana Kasarani Catering College na Uwezo College. Tuiba tundu chama nuwaelezea. Yes. Kondo wako utani ya Mase Mawia. Miaka 10. Miaka si 10 timi nini? Ayuno ezini noto alika yuko mitane ya. Ombe yene tina wakaneni. Ene tina akazamuka au. Kana ni kwekalela kasamuka. Aye ndo isa ikalela kaneni bro. Oh. Kwekalela kebela kanoka au kwekalela sitting allowance. Okay. Kanoka ikalela owe no weze ikalela no. Nengila wikalete ndityo witha mwe unge wikalela longe. No. Okay. Wikau. Namba ya mpesa nundu nitwa manza kitumika laki bandi kenda withe nitwa athima Mase Mawia na bena mibango ingi minene yembe ela tikwisa kwithi ende tuimota bia ithano enda ungama nake maybe nuto nae mokwata mwana waku kaba true na wisi mpesa ni evidence ya kana wa icha thini asema tukwane ndo nguthwe ni ndo nguthwe mbone akwa ndo ama yugite bani kwitha ima ino ndo ngimeka aye mokito mubuna mase ndo no mabuna na maimuthwa ndo no mathwa by problem na mbesu ni noti muonza imwe ile imwe itatu thanthatu imwe ile muonza 0712 136 127 yete Grace David ayuno ese bate kwa nanga masa ainya ukona nikiathimo muno balati na yundo lava nimboni ba ukona yu be andu metele mase anene mase atotavye ne chao bala wa bicha be andu metele ainya mama ine ni kula ni mama mabole yangai niwo nekana methe maitunga mbathi nzeo cia uthati mangwa ingo ngocio be andu metele atangazi mezo makethia niwo undu suonde nikana tuwianicie thambe twathime ngo ya mase tiendete u tinde ini ba matwathime twendete ithitinuke na ini maitwitikilio wainanga kidogo nundu na ingi na kila mono kwenda kwina na wendi witu na watu ine wenemo yes asante sana yutu ambaye ta mundu kuitwa Ben Mwanzia siama legit makofi yake kuthongoa maana mutumio kana muthugumio wange aumia Mombasa na evititi vindambe kwa kumanya nake cha thini cha Mase by the way Mase witala true friends ukatala mutumio ona kabombe tange kananye ikanobe to andu makituye kaimukethia mwaseo akamba inyonde mwaseo akwa ni museo nitawa Ben Mwanzia Mase ni munyanya wa Mase athaukio athi wako eta wase legit na mwese na ndamuona na kwa aini ala mukwina ya mwese kende juke vina atweso amanyana atu atumando ona mwangi wese tendo na patea nange vinda nenda kwina wathi okula sia akamba mwawiwe no ndio mukamba tisawa na timi ni anakwasia akamba tu sense narrative okamba one wendai na bateka wananga evinda DJ todi akamba twawiwe no Paulo wakulilie kanisa ya akalatia tumanu mwawiwe no itina wakuchungusa mekanilieyo oni abatenzi kando wani yawe na nivi twengisi ambaye ya mukamba na niona batenzi ka baini noe akamba mwawiwe no kele akamba mwawiwe no Paulo kila ndeka ni kumwita mwasema
mwana wa mutui avitamutiani neza twekie alambe akasome university nangai akatevya akamina chuo neza nakakwata wia aende neza akoka akakasumba akasioka akavo akakali aina yualando maumisembesa kasome mambi yesusususu mwano wenamo nangati wange kunya kota umasembesa karine choke somo ni chaki geva piruna akamba tende akamba yesu nimeambele nyao kilande kanipu mwita baitu akamba balele yesu nimeambele nyao kilande kanipu mwita tumanu ni wanengi wekinengo nengai na inatendeleka nango sipelo ite umakanya na inie kawadi katurendi aina yuwa kamba measia enamo kitaiti mundo wa musiaka kwa kana kupata mbanga makuna sitambu na kwa siende na mutakisie niviye maimubiyo kamba utaweta wa maini wanevane musomu niviye kila musiwe no kakakali uweta wa maimu ngewasya ubongo diutete ando mama sakete nondo meoko kila mwasya akamba tiwiye natwaendelia akamba tene akamba yesu nimeambele nyao kila ndeka nikumwita baitu akamba tene akamba yesu nimeambele nyao kila ndeka nikumwita wasisi atongo imamba inge manena waseomwe makokile kisio ende sisi atongo ima ukamba kila mundu wakusite ibulangalia kwake na ukamba tokatiwa ichina kemaeneo lewa iyo kitendekie kwete kuumia akamba tusenzie naratibu ukamba witu newenda ya twambie na kwa tusenzie naratibu tukie kwaku ukamba unewenda ya atongo imaito akamba tusenzie naratibu tunene na wasiomwe ukamba unewenda ya aini mango sipendo kaka tuwekane na kao yesu ningeleka nyomyao ukamba unewenda ya atana kimena kiwiu akamba tuwekane na sio atanivya tutumendo kana tokelanye yesu ningeleka nyonzeo atavanye tunene wasiomwe yesu ningeleka nyonzeo kiima kimena kiwiu tuwekane na sio mwa siama lenjiti teina inewa lakini tulio ba mwanze ikwaze yuyo ba around nikananduka nikavotie masi njisisi au siumako ya mwambasa no kaba na thisa sawa ye na thino kwitho ya mutavia na be keki by the way na be na keki na tumeana nene muno tumea bakela muno ko ya keki na be na isamusia unywa sie basi yenu muigenoke ndutuza pabe tusapora Eric Sibora nene utukwetelete na timu yako Sibora aisoka tende aisoka wasai kanisa aisoka wasai kanisa Jawabu Studios Wapi kelele watu wa Kitui? Wawa!
sama kwa etu eyani noga Tikale nditu nene nusize kabilu lesa tukeke Sitani utani ya Yesu mawe kunesa tumine Alili anasama kwa etu eyani noga Tikale nditu nene nusize kabilu lesa tukeke Sitani utani ya Yesu mawe kunesa tumine Na watu nasonga Na watu nasonga Na watu nasonga Ano makiti kwa sila Na watu nasonga Na watu nabinuka Na watu nasonga Wapika lala kwa Yesu Dundu ila mundi waga na suwa waisa koka Akakunyaka na nitwiki yokutaka vilo Atu yato kungilile tira na wikibu Nakabilu kaitu titwaka misano monde Kama undumwa mevo mekwenda kabilu kabime Natu noisonga tuminene sama weku Wechaledi kanisa na vangi uweto noi Kiribila chungu tekela chose ni umbi utiwa Kama undumwa mevo mekwenda kabilu kabime Natu noisonga tuminene sama weku Rumbo tumia waikwacho na kwawe tatanduma Ege bidha kanisa ni chenga kivinduma liwa na ikandu Na watu nasonga Na watu nasonga Wapika lona watu waki Na watu nasonga Na watu nabenuka Na watu nasonga Ala masili la kwa masili la tumara Nyakwa ya masili Eko wini wimevi Ini etu maitu kwa yani no yuoku itabia Ona kama itu mamwi kome momelozo Ekangu ikanwa tuminene sama weku Kwa sili lakini chawini maitu Ini vene meko makuwitwa ya wale ulungala Wikila uwakuwa Umaizi bigane lolonde nyuma atumawali utilaini Tuendelee matusiendelee Watu wake tuyo Wakeda mundu mwene wakeda matela nyamwene Tuendelee matusiendelee Wala wanasema tuendelee wako wapi piga kalala Wawa Yesu Yesu Aisoka Aisoka Wasai kanisa Aisoka Wasai kanisa Jawabu Studios. Sila